بله چاودما خوش عبارا خوش لابرز و حرمت بیدارمونه باش بین دیسه به برنامک برنامک عباری بنوچه کردی بنوچه دایی که امن هم بروانه کامی چه باره پیش به هر پار بکن به هر همه چه گوتو بیش بکن از بیدارم دنگ باشه اگر یک کرم آخر بنویسین دنگ باش به اما کیف خوش ببین از باور دکم دنگ جی باش به و هیویدار منشی باش بین وقت ما گفت روجلاتا ناوین گرمه ولاتی ما جغرافیا کردستانی گرمه هر لسر ولاتی ما مجود دومانه دنگل رما شربالایه يعني لسر ولاتی ما سر جغرافیا ما دوباره سلاف رزو حرمت و حموم سر جوالاتنا او کسی ناصر اکرانه از باورد کم زوهال خوشکا زوهال و دم دیتی هاتی سر اکرانه مالاوی آبا آدم سرچاوراتیه خلیل تنه خلیل نبیسانی حالی نبیسانی سرچاو امراتی زکی گل اهلا و سلام سرچاوراتنه که جوان سرچاوراتی کوچبر سرچاوراتیه و او کسی نابه واندر باشی بولم نخواندم سرچاو امراتن اهلا و سلام سرچاو امرات دبی زکی زاروک تجهیه لی زمان تونیه بک قصیه مدراتوری دلال هنرمنده حواله گرانبها و که ریناس جهات سر اکرانه خوشگاه شیرین کما از ویژه نزانم لبرد وینا بریده گلک حواله مدوی ساعته ده برنامه چیدکن جمر پاهمه وانته او کسی دیجیتالا برنامه چیدکن یا مثلا حیانا صحت برنامه جمراتنه لینک جمراتنه از سر لبر از دبینم جبروی همی نیسه امو هر کسو و خواتا خود کاری خود مرف تیر دکه بیبا بابو کالای دبی استیر دکم ده yani چی جرد بیجن بغدایدان oluşan niske noke fasulye ya dahne genele tevayir جرد بیجن ده استیر دکم ده دره از روح دکم نان دره yani nane خود چینه مثلا من کرده امش کرد بیجن حوالو ککو براکو خاکو خوشکو گشت بین نیاره به از ben bratya gela pastırmadık. Halkların kardeşi, kardeşlerin birliği, kardeş birliği limedik. Limen ahim. Medlisin. Şimdi böyle ki işe kurdan zor. Yani Kürt kirene vak av milişkak sereve tekın bin baske ve u bej viyali tabah viyali tabah ve tablet tedbahrek. Aval mekane. Le ve ev عوره رش و دوماجی سر ولاتی ما سر کرده هر دخوازم بواره چی پروکی میشه بره اندزانن حیاتا ایمرالیه چبو ایمرالیه حیاتا دم پارتیه چبو ایمرالیه ایرو چبون ما بورد که من نگوت مزا چاو چبو لی وگریانه امی وی بواره پروکن روبیو گوت هون بالا خو ای دنیا ما هون بالا خو نادنه اف هین نکلرت کار ناینن اف ایرانه ایریشی اوتیلا و رستورانتا و سویلا و قنسولوسات کرد demek ki deste bandı eğer nükleer kar bine ve dünyayı harap kır gerek hon bir denk neminin ama peyama robio buar parmak her vahadisa از به نویسنده جیرینم برای خوشک به خویات کردن که ام بهبر تشتا پار بکن ده ایجابه نه به چه ده به بله
چیا کوبانی به فرمی دست به پیوری خواه کرد. پیوری وزانی چیه والا؟ دوست نو دست به کار خواه کرد، دست به شغل خواه کرد، دست به وظیفه خواه کرد، دست به یعنی اون چیا کوبانی دزانن امن نوچیاوی بوره پار بکن. ایرانه جبونا کو ام بوان لحف رونی لحف ورن لبر ما دگرن. اب ترکی بیجم ایران الله بارشا bilmemiz için bize yalvarıyorlar. Ki gotiye? Trump efendi gotiye. Trump da asli خود گلک لیستوکا کره پکپینه. جار جاناده به شیر، جار جاناده به پسیک، جار جاناده به دوست، جار جاناده به نیار، جار جاناده به انسان، جار جاناده به جناور. Yani dikeve her kılığı Trump. Le disajı eş Trump'ı serkeftini etxwazım. Çima eş serkeftini etxwazım. Düzmini min, dostu min, ev hikaye em pektin. Em werin ser peyama Trump. Bebexşinin. Trump gotu için kamuy dirin jê Trump daxuyanî da û got îdi kesikî ku em pêre rûnîn müzakere bikin li hev rûnîn û vî şerrî münaqeşe bikin aşitiyê û şer di Îranê de kesik nemayê. Ew kesê wanî nemayê. Ji ber ku me hemû kuştin. Ew bi xwe dibê ha? Dibêje kesik tunik em bi wan rûnîn müzakere bikin, münaqeşe bikin, şer biseknînin, bidomînin, li hev werin, li hev nein, kesik nema. Dipirsin dibe çima? Êdî me giş kuştin. Yani bawer bike. Dema zarok li hev du rûnîn zarok dilîzin gotinî wanî dikanînin. İdi şer jî bûyî wek heneka. Heneka. Mirna insan jî, kuştina insan jî pir bûyî hêsanî îde. Yani daha mirîşkek şer jê kiriye heta însanê kuştiye. İranê ji bona li hev hatine li bi me re li hember me û li ber me digere. Yani resmen dibe barışmamız için İran bize yalvarıyor. Deyece. Em bêjin ey Trump İran'ı berte digerilo nikarib te berte diger. Yani bi zimanekî xwe bi siyasetê bi axlaqê wallahi gerek me re wer nebêj. Bin ez ji Îranê jî hez nakim. Ez dixwazim ser û bin bibe. Lê dîsa jî zimanekî eşk e, zimanekî tirş e, zimanekî çawa bêjin. Wek ê me ji hinkê birayê me jî gotin em ê werin ha. Biner em tên ha. Em ê werin. Ansızın gelebiliriz. Starek Türkiye bu digo rey 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 bu gece ansızın gelebilir. Ay civarız beşin. Bir gece ansızın gelebiliriz. Geliriz. Çırı çırı beradayı. Trump aynı juanayı. Evvela ne hoş و نجي نغشيمن فانا نغشيمن نجي احمقا قالك قرنازو وهروها خوزانات بينن ترامب در حق ايران يتبجه ها فانا نغشيمن ونا احمقن جي قرنازو خوزانات بينن Heger werin rê okey. Heger
neyên rê wê xewas bibin. Deya. Ev daxuyaniya Trump'ê. Em ê hekî ser wê jî biaxivin de. Heyeta Dem Partî çûye İmraliyê. Heyeta İmraliyê piştî bi hevdîtina bi Serokê Netewî Öcalan re pêk anî û vegeriya Ankarê ji gêrava İmraliyê vegeriya hatin Ankarê. Heyetê di derheqa hevdîtinê bi Serokê Netewî Öcalan re daxuyanî nivîskî wê bide. Yani hîn daxuyanî nedayî piştî belkî sibê daxuyanî nivîsîkî bide. Lê tiştê heyet nîşan dide daxuyanî li ser gava duyemîn hatî gotûbêjkirin. Yani ev merhala yekem an jî gava yekem xelas bu komisyon bû nizam çi bû gava duyemîn çi ye di hişmendiya Kurda di hişê Kurda de di aqlê Kurda de di xeyalê Kurda de gava duyemîn jî dibin zangohek nû yasak nû kanûnên yasanê derkevin ew kesê girtî bêberdan ew em ê bêjin kesê dayên ji çiyê werin siyasetê bikin mafê Kurdayî, zimanê Kurdayî, çanda Kurdayî heger derawa nekin dewleta Türk gerek vana pêk bînin. Heger pêk nanîbin jî an jî pêk nînin jî wellehî dîsê ez û tu û ew ewana. Heyetê ev daxuyanî da û got ecele mekin em ê sibê daxuyanîk nivîskî bidin bê Serok Öcalan çi gotiye, çi xwestiye wê çi çêbibe û çi bûye. Heyetê ev peyama şanî gelê Kurd da. Serok Wezîrê Karê Derviyê Amerîka Rubio got heger çeka İranê yên nükleer hebin ev dînîtî û kêmaqiltî ye. Heger di destê wan de ev çekebin xeterê gelek mezin e ji bona cîhanê û ji bona navnetewî. û kêmaqiltiya herî mezin e ku van nukleera jî bê bikaranîn. Temaşa bikin. Bala xwe binê. Bi van çekê ku niha di destê wan de ye bi van çeka êrişî siwîla dikin. Êrişî restoranta otela dikin. Êrişî konsolos û elçîka dikin. Yani bi van çeka van tişta bikartîne. Demek ki heger nükleer di destê wan de be wê dünyayê xerab bikin. Ji ber vê yekê banga me li hemû netewa cîhanê heye ku li hember van çekê giran nükleera bisekinin û gerek İranê bînin rê. Armanca wan İranê werin rê yani İranê bêtesîr bikin. Yani İran di ber xwe nede. İran nikaribe bêtux. Daman ya duyemîn di destê me de gelek delîl hene û em karin îspat bikin û doküment di destê me hene ku çekê nükleer di destê İranê de hene. Her çi xas İranê jî bê na tunene çekê nükleer di destê İranê de hene û ez di wê baweriyê de me baweriya wî şexsî gotiye ku wate cîlê teng bibe ev rêveberîk eşk ev bêverîkê bêdîn û bêwîjdan
کار وان نکلرال هم بر جهان کار بینه روبیو ورگوتی لی dünya bişewte çi Kurda divê dünyayê divê bişe ew jî bişewt. Yani em bêjin ha xwedênek ev mala bişewte ev teknîk û ev stüdyo û ev mikrofon hemû êd vir herin êminin wala. Hey ne orayı? Merev karı çıkar bikima. Fakat cihan bişewte çi qedrî zanat heye acı çi Kurda heye tişkil. Ez û ez me malo ew jî hebûna min jî qedexey. Hebûna min jî hebûna min û tunebûna min li cîhanê weke. Gelek Kurd qebûl nakin. Heta li dijî min derdikevin. Tu çawanî bê ez heme ez na kî me ez na sulala min ji ku ye ez met împerator hatime Selahattin Eyyûbî ev kiriye û tu tuneyî. Hema tu ji min çi bêjî tu helal hazir tuneyî. Çima zorat ederin? Rastiye em ê qebûl bikin. Dijminê me 4 dewlet 3 millet her wiha NATO jî Ewropa jî Amerîka jî heta bi Rûsya jî alîkariya neyarê me dikin. Rûsya alîkariya Sûrî dikir. Ewropa alîkariya Tirkiye dikir. NATO alîkariya Tirkiye dikir. Ez terbêjim ew dewletê azarî mezarî wanê şîyî mî alîkariya Îranê dikir. Çima em vê rastiyê nabînin? Yani van dewleteke em dijminê hebin. Em tunene. Yani naha dinek hebin din. Din lo diniz. Nizamçılık. Tu karış mı dinir bir ev yahayı? Raban o nizam hayır iştiş bütüne. Em de ver revşeden. Em tunene. Binasama Araba amcayım, binasama Fariz amcayım, binasama Tık amcayım. Babimin. Henik bir dile khwa, henik bir dile khwa. Em ne de ez ırkçı mı, ez ez milliyetçi mi, ez faşiste Kurda mı, acı ez Kurda birçok dibinem, na, vallahi, billahi, na. Bir tane ez xwazim rastiye bir, hûn vê rastiye dizanin ha, hûn jî dizanin. Lê hûn nabêjin. Hûn dibêjin deşmer çilo mazî çima xwe be cîranê xwe hesen xerab bikim. Na lo, ji mir çi? Hevalê me Elî heye em tev derin çayxane em tev dibêjin. Êdî dibêjin na ya em tev derin fabrîkê. Hûn xwe xera nakin. Yani ez bêjim hûn nekvanê kesê ser ekranê. Ez gevê Kurd dibêjim. Kes xwe xera nakin. Heval kîmî heye? İro em bi telefonê axivî. Hunerbend. Got qedrî zana bi şeref tiştê ji bo hunerbenda dibê giş di cê xwe de yê. Heta ji min got tu ji orta Qur'anê de axife. Lê got kuru çima tu li xwalberva hunerbenda li hemberva hunerbenda ne baş nîşan didin. Got normal işte hez dikin. Tu wanî dibêjî got işte nefret dikin. Min got yanî tu dibêjî gerek ez bona berjewendiyê xwe şexsî bim. Tu divê fikrê de yî got erê. Got ez mez nakim. Min got vir de em cuda dibin. Em ne weke. Ew perê konserê ji Newrozê didin wan hunermenda. Gunene. Tu zanî heya ew peretên alîkarî tê dan çavê însana derdikevin, he? Dema niha li Almanya, li Fransa, li Belçîka, li Ewropa lo heyva sorî resmî heye, fermî, yani fermî. Dewleta qebûl kiriye ew. Wek Qizilay, wek nizam Rotê Kroys, a İsviçre Rotê Kroys, a Tirkiye bê Qizilay, a me heyva sor. Dema dawetin çê dibin, şahî çê dibin, 4-5 hevî însanê me ki kedawan sabin, mala wan hezar cariya ba, radêjin ala Kurdistanê an jî tişkî di û nava gel digevin. Ek 2 wereka, ek 5 wereka, ek 10 euroya, ek 15 euroya, 20 euroya tavênin wir. Hinek bêbext jî hene ji bo 10 euroya, 5 euroya nedin derdikevin ji derve. Ez bû min şahîd ji wê wê dibêjim. Heta me bersikavî kir hevalê min yani min nas kir. Min got law ji Xwedê bite. Her 10 euroya xwe bavêne heyva sor û taliyê. Carna jî heyva sor dema mere
para bi diyarî dedi zavê û bûkê heybasor jî û ştenga xwe vedike ew jî tişkî baş e mêrik derê 300 weraqe 300 euro tavênê ji bona zavê û jinik bûkê 5 euro 20 euro jî dide heybasor mala wan e ew pere bi wî hawî tê qeseş kirin hey bêbextin û li we bi xwîna xenzîr be ew ez Newroza bonê nabêjim ha Newroza bonê ne ji bona ne ser bara min jî tamam ew jî Newroza Kurdayê em Kurd hebû yekin Newroza bonê başûr çêkir başûr îro nîvdewlet dike ji başûr karib 500,000 jî bide hunermenda yani em merevê vana vekirî bêje bira gel vana bin bizane Newroza bonê ji wan pere ne piskireyekî jî min bihîstî dibe 25,000 euro dane çîko dînoyê wê çi ye nizam çi da min gelek bihîstine ne hewye ez navê wan jî bînim ser ekrana ne hewceyê merev qal jî bike ew mala wan ava ew hunermendin çûn hatin derdê min Newroza Frankfurtê ye evî kesek her Newroza ku ê wek Frankfurtê û pera bistîne bê axlaq kê dibe bira bibe bira bavê bibe hûn fedî nakin neşermin he hatta hunermendî biyanî anînin müzîkjen biyanî anînin îja hekû qure jî bûne bi orkestra derdikevin tedbêxe derdikevin çîkê çaqil gazînosu ji xwe rebeno hek tu jinikî rebenê hek tu mêrikî rebeno li te kes godarî jî nakin tu çi dibêjî ke nizanî çi jî ne ji bona te tên ew gelek tê wê Newrozê bi şeref bi namus yek ji bo hunermend nare filan hunermend hatiye zerin wê Newrozê kesik nare ji bona şehîda derê ji bona partiyê derê ji bona qendîl derê ji bona gerîla derê kî te godarî filan kî her kasetê derxin bi serê xwe bê kaseta ew çend heva bifroşin derxin kaset kî bê kaseta te wê çend kaset bêfirotin hûn klîpkî çê dikin bi sextê punkt ew sextê tıklama heye ya ewela hemû sextan e ew 300,000 400,000 be hemû sextan e bi peran e min klîpik çê kiribû dengê min derin mêrik ji min got memoste min got çi got 200 frank bişîne ez ê ji te re 100,000 tıklama texmê ew ecivandin min got ya yani wê çi kesê bike wê çi fêda min çê ji ber vê yekê gelek mere hinek ji mere hinek bêjin ev bêzê wanî bi qirê jî bi gemar bêzê wan derxin çarçiyek mere wan naz bike ji xwedê tu natirse ew perê Newrozê çawa wê qirika te dere tê çawa bixwe ne gune yaw ew dewsa ew organîzakin Newroz çêkirine ji xwe hepkî jî ez karim bêjim sûcê wan e anha jî di nava wan jî di çawiş heva pêlîşkîsê ye heva benî Newroza çawirsene Newroza ew jî wanî çêbûne ji wan bêjim lê xwediyê vî geliyayî xwediyê vê partiya wê hêwa bikişîne ez war bêjim ez bûm şahîd sal 1987 5 rappe yani 5 kuruş be Almanî be İsviçre be rappe 5 kuruş bi doza şehîda bi gora Kadî Muhammed belkî sê heta ew mesela 5 kuruş hat nakşkirin heval o 5 kuruşa ne oldu ya o mêrik dibe ben sana 50 lira vereyim Allah rızası için serxwebûn bela dikir ez di wê örgütê digerim ez di wê partiyê digerim ez wê örgütê dixwazim ez wê disiplînê dixwazim û wê ew disiplîn jî were biraveya jî hûn bizanibin ew Frankfurt perek dare Frankfurt perakî mezin perakî pir ya ez naxwazim bêjim hûn fedî nakin ma neşerme 5,000 4,000 3,000 insan di wê Newrozê dixebitiye êgê döner anîye êgê kitap anîye êgê çadir vekiriye êgê sahne çêkiriye êgê herkes ji hêla xwe dixebitiye wan kesekî xebitî 2 roza 3 roza nanê dönera xwe ji bêrîka xwe danî nanê dönera xwe ji bêrîka xwe danî û tê jî her bê tik 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 dixwixwe bê torîbanê di gotina bêje xwe li ba bike xwe niza kûdra xwe behejîn û pera bistîne bê axlaq ez nabêjim ê pirîwa tene
شاهی پریواتن شاهی پارتیاهن شاهی پره خوب بسی از ویا قارشی میشونه نوروز آن نتوه قدپه بده پره قدپه یعنی پترول دفروشه پککه چی دفروشه پره پککه یعنی پککه پره گلن یا حیاق آلیکاری که بسینه 10 جارا او حواله پککه درن مالاوی او 10 جارا درن و تین و دکاناوی مالاوی حوال یعنی نوانی حسانیه خود خواب ترجو خود فقط نسوجه وانو نمندای سوجه او ارگانیزاسیونا که نوروز بکارانینه و سوجه مدیا کردیه سوجه قدرویایه سوجه خلقه یک نابیجن دیج هنرمند بیجه ام نوروزا نتویه عیدا نتویه جشنا نتویه تو مجبوری به نوروز جی بگره تو هاتیه تو هنرمنده کردایی تو نه هاتیه امه جیرو پیفته تشیر بکن کس را بلتمات بره وانی بو بره اف سیستم هبو حالا ویب از نابیجم برا نان ریا حقی ریا وان بده برا اوتیلا حقی اوتیلا وان بده برا ببین رستورانت هری لوکس نانه خواه بخوین برا قیمت باندن از ویا قد هنرمند سرچابا اولاد لمشک هنرمند تو نیه لا چالاکی که هنرمند تو نیه لا ایلم که هنرمند تو نیه لبر باران که هنرمند تو نیه لبر برفی که هنرمند تو نیه هنرمند بتنه پرات خوازه و چپکات خوازه ها بچه هم زور بچه هم هنره تسرت بخور گرک هوانی بیشن هزار هنرمنده کرده نه هجایی ننوکا شهید کی نه هجایی ننوکا گریلا کی گسره چیا از لاوی بابا دزانم لاوی بابا گریلا ایک پشتاویش کستیه ایک چابوی جابه خود گازیه ایک جمله خود ساقطه من اب رزیلتیه بیزی کردستان اولسر کردستان هجی سترانا چه دکه هندورته تونهی هندورته والایه دی اسلامیه ده دامات بیجه مثلا هو بیجه قدر زانا اب کلمه نعطیه از بیم چی اگر میگوت ولا آمنه ولا جرزه بسيط دي اسلامیه ده او ولا سنت قبول نامه دی بیچه قبول بفه دی بیجه ولا هین گتگو هین جدلیتته ایوانا جوانینه کانی هنی کمون دگو کچکا کردان نظام چی که هر نیست از نخوازم وره رکلامه ویب المانی بو هنی کمون دگو وور گریلا وور کردستانی خور هنی که النابجم برال جيخو يعني مرد بدل إشي شورا شيء راضي دكفي ترينك لو هناك ساعتين داتين ليه مرد دزغن رابط جيري لا رفياي قشمر هاتي بدر بروباغندا باكيت التمير بتجمع رفيا لا حسو شما ترفيا بكر تبما رخنا بكن برا رخنا ود جيده بقادم كاس باكيت رخنا دكه هزار داری من رخنه که مثلا پیوازویا از این راجی بیجم از تبلیغ پیوازویا نام سری میجی هر از ترکار نابیجم سلام علیکم خارداش از نابیجم اما مجبوری واده که اب پارتیجی بیجه اوی از رای بدیم از مجبوری mi az olan çoğunluğa tabidir kese hendik gerek mecbur dinine لبا زحفا لبا پرا جی بگیره او تش کدینه ها بدلی خوازه بکم نه بخوده لی مجبوری جانا جان ایلا تو رویایی در پشتا خدای میتو آجانا و نظام دولتا اوجا سرکه بسربان دیجیتال و غر درقه سروک درقه لا سروک 27 سالی دوی زندانه یعنی هم چی جید خواست تیچش ورجی کری بسی و حبس بابه وی موی رگون من نوروز اش پککیم بود سرخابون گوتنا سرخابون والله بله من ظالم چی یاو اش پککیم بود رخنه الاشتری اش پککی از گل اش پککیم بود ایجا از وانتش از وی پارتیم بود من از جرابم دوی رچه وی سوسان کم نامه مثلا از بچه سوسان از کارم بیشم مثلا چکمکا او گلت شده و امیر رخنه بکن پککه نه خوده
خلق خودی رخنه دکم ام پککی رخنه نکن ام گلن ام پککیش رخنه بکن لی برا جی خواده به برا بزانستی به عیب و شرم yani ام dikebin pêxîla hevdû jî ti fêda me jî tu neyî do wallahî minetî şêrîn li vir ez bawer dikim şêrîn li vir yek nikare ji min ribêje qedrî zana te derbasbûna xwe yanî geçmişê xwe pêşe roja xwe a jî paşa roja xwe te negotiye ez timî dibêjim min ev hunera ji daweta dest pê kir piştî hekîm xwe hîn kir û pê ve ez çûm Antep Radyoya ez li Antep Radyoya nêzîka salkê a çocuk korosu ez şigûlîm piştî ve bi dizî ji ber hefta min heftelik pêncî lîre didan min Antep Radyosu hevalkî me bû gower dengê te xweş ez ê em ê te bi dizî bibin pawyonê bi dizî ez diçûm pawyonê bi şevê pêncî lîre distan şevê ji xeynî bexşîşê yani carna hebû mised û pêncî lîre qezanç dikir ez şikayet kirim ez radyo avêtim ez bi xwe dibêjim ez li pawyona me ev huner bi dest xistiye heger îro şipya ez şipya ser we werdaxifim ev hemû ji min wek dibistanekê bû îja li vir nivîsandine do hevala Gulistan ji mir got mala wê heva gome moste got bêjin zurna cî pawyon cî qedrî zana falan keko ez ji pawyona hîbû tu hunermend nemane ê tirka git pawyona neçûnî ez bi kenan temîz li xebitî kenan temîz ez pêr xebitî bi Ayşe Şar ez xebitî bi İzzet Altın Meşer ez xebitî bi Neşet Ertaş ez xebitî ez pawyona de min bername çi min sê pawyona program dikir şevê her bername cî wê perê wê çaxê min 5000 distandir sal 1980 di siqî yönetimê hebûya ez dûr di wê çaxê dixebitîm dîsê perê wê çaxê 15,000 min şevê pera qezanç dikir ji ber wê ekê zoran bijî nare ji min dijîm pawyonda çalışan pawyoncu kadın qet zoran nare ez ew bûm ya me ew huner ji wir hîn kir ez karim bêjim bira Partiya Kerkerê Kurdistan me qandî misqalî zera ne huner jê girt ne ez wê ez kirim hunermend na ez hatim ez hunermend rojak ez hatim İsviçre ez roja înê hatim êvarî roja şemiyê yani cumartesî şemiyê ez çûm dawetê nasê min hebû ji xwe elheva girtim ez birim daweta xwe yani ez hatim elbirçî hatim nas kirim yani ez fekî dikim van tiştak bêjim lê hinek hunermend hene heger ne PKK ve dibûn huner ne dibûn şivancî biçeref bira heqî xwe bira herkes cê xwe bizanibe îja îroj PKK perat xwazin eybe û şerm ha şeva partiyê şeva PKK'yê hûn karin bixwazin ew ne pirsgirêka min îş dawetin seyranin şoxin şengin konserin vana xwezayî ne xwezayî bi tenê îhtiraza min an jî bi tenê dijî derketina min Newroz bi şeref ez ê biçûm li Belçîka şeveke bû dostekî hevalek ji min got were ez ê biçûm bi namus jî heqê rêya xwe min ê ji bêrîka xwe bida bi namus lê pasaporta me astengî daxe yani pasaporta me demavê xelas bûbû min nizanîbû em neçûm bawer bikî ez ê biçûma min perez ji wan distandin ne heqê rêya xwe ji bêrîka xwe bida ji ber ku bazê tebaxê bû ez bawer dikim şeva partiyê bû gel tiştî wanî la hunermend û çavê min belkî zora we dere ez diaxivim wanî belkî hûn qebûl jî nakin belkî hûn ji min xebera jî didin hûn didî jî lê belkî hûn dibêjin ma em çi bixwin em hunermendin ez jî hunermendim heft albûmê minî Kurdî hene du heft filîbê me hene nêzîka sî jî klîbê me hene ez çawa dijîm hûn jî werbijîn hê nekim bahaneş xwarin ji ber vê yekê yani ez dizanim belkî hinek dost û heval jî xeyîdin dibe çima qalamek ji têk gotin ji min re mesela yekî yaw hûn li Newroza Türkî a Stenbûl û Amedê bû wallahî hayêm jê tune
یکی تلفونی میکرد گو از دخل تم تبیش همه که منی گرام ها گو میلیون لیره خواستی میلیون از دیم یکی جی 800,000 خواسته بود دوانه اگه خواسته نجی نظام از چی بیجم رب عالمیر مخالا واکر جهانی کین کا گوتم قدی زارا قالا هنا گوتم موتن جمر کربون پی پاس من از مافتارم دین هگر هم کردوارن ولات پرورن جدیولاگم بونا نوروز پراج بیرگا خو خرج بکن هم پرات استی جیان نتنه پرایی شرف حسیت onur kurdawارتی لا هند من بيجي كردا هند دروات كن وشاغي he gerila roz khwas yeke kalkuma bingo şekil kuma ay rehaval zanal kuma na huwa stranat bejin keke mino bave mino خوشka mino ولا هنا بنا بريمن اجور بيشف از ما وقت براجي قبول لكن بالشرف هو خوشكاش قبول لكن لا خوشكي من تجاري لهمر بارتي نواني او نوروز نتوية از دين بو مش خواهش بالقوتن دين بو حتى دو مقول بفز نوروزي خواهد قو 50,000 بي تمام هوا ور درخن صانه كلامي برا كلامي خواهد بيجي و پشتی جي سازه جي بدن دستيوي و بيقول اقوله اغرات آخره هوا الپرا اغرات آخره به ور لي بك ور لوان بك ده نوروز ده شبه بده نه سوید نخواست بازه طبقه شبه پارتیانه شبه نظام کنه بیامن شبه شهید ازی gerek مرم نستینه بیامن از باورد کم شبه شهید از کس نستینه نزانم neyse به Türkiye'de beze erken öten horozun kellesini mi kesiyorlarmış? Lo eğer bu yolda kellen kesilecekse bu yola kel de kurban olsun, beden de kurban olsun, can da kurban olsun, varlık da kurban olsun. Ne olacak? Ka Abi Musa, ka Orhan Doğan, ka Elçi, ka Vedat Aydin, bani به امر خود تمنی خود مزمون و دوره چون از ویای نابوان بیشم یعنی به هزار شهیده من جان فدای من تمنی وان 20 بود دسته وید بریکا وید üniversite mezunu bu. Berika evde doktor bu, evde parezer bu yani avukat bu, evde nizam mühendis bu, evde nizam aktikter bu. Gişa dev ko diploma çiye, hebuna min tuneyi. Diploma خدانی سر رفا و راشتن چکه و دا کتن قاله. سرحات، حوزان سرحات. دنوا 1700 کس یکمی درکت. از پیشتون کنسر بوخم از وقتی بوخم بود هامبورگ بود بوخم بود ولی از جبیرا امتحان چون کنسره هنرمند او بود هنرمند او بود هنرمند چیا بود هنرمند سفقان بود هنرمند دلیل دوغان بود هنرمند مزگین بود او من افکارم هزارش بشمیر ما bana هنرمند سالونان از وار بیش برای کس قصران بجینه نیر به پوپولیزم یعنی لسر روزبونا انسان هایده سترانت چکرن متدی سرکانیه مرامس آنیه ولا ليه دور ما بك ليه امهرن ليه وامجي ناما تقول شركة انا ندجي ما سترانا بجي بيقول ما ام ملتك انه ابيني ما جيبن ستراني ما ابيني جيبن ليه باغلبه gerek mana giraniye bilse şoraşa ام بناوا شركة ومزيك çand و kültür hünermen kavata çariyemine de tekoşara millet adı. Ya. Şu var tariha ev gitariste İspanyol bixwînin. Tariha wî bixwînin. Tiliyê wî jê kirine, çavê wî jê kirine, derxistinê zimanê wî jê kirine. Ya. Êgî qet kêfa me ji war nayê em qala wan nakin. Emrê Mahsûnê Şerîf di zîndana dermas bû ji bo vê çepê Tirkan. Gelek nivîskarê wan sirgûn bûn mesela. Hûn vana jî dizan. Ji ber wê yekê
اگر از دبیجیم جی بلکی حکی از عشق تا آخفتم باور که از وان نبیجیم لیبونا خوب خوازم جی بلکو و حق کری او کسی که دوروز پرستندنه از ایدارم جاری که تک دوباره نبه و از ایدارم جی او کسی که ارگانیزه جیده که او تکلیف هوا gerek گوتنی عشق برسباب او و نوا گل زی تشیر بکن که گل و نب دعوت خوشی و نب سکیف و سوخ و سنگ خوشی لی گل او گل بله نمیگود بره گلک زانن هوا زانن یکی به استوب بو یکی تربیسیز بو به رز بو قد پککت تشتی پینف کرد زکیتلا خورد گو بنا سلام vermeyiz هم گشت زن نویه هم زانن یا دبو حشا حزنا و yani demir lo demir kesi silah bile dedi ki halkı gelin cana tut gibi rezil bu yani ne peki kez zulüm yedi ki peki kez bina zikitla khar peki kez derleke khort gotu falan kes o silah bile ne ki halas malavi kharab hünermendik teşhir dikirin o hünermenda vanda bu az gelek nave gelek hünermenda jid zan vanda kirin ne birin kitle xo ne birin şebe xo ne birin kıymet ne danen kasete wile ne xistiniz amçı avani ma İro ne var ya İro çive ve ideolojiya çive partiya İro yani gaz bejim Türk bejiya laşkalaştı gaz var bejim وين بخيل وين بيجي يا قد زانا sen hakaret ediyorsun ya Allah aşkınasınız nerede örgüt kardeşim nerede bu parti çırvırı olmuş Hakki disiplin, hakki ya benim hatırı şehit ya. Ama şehit mal battan, mal karakterin şehitdan. Az mal bat genelde çarda şehiden ya. Ya o lever gazi yani haliset bir ekranı ne zaman benim. Gazi yani piştavaş kesi, piyavaş kesi, çabevan gülle leketi nizam çağdı. Berfedim nige van lerizi karısı nige vize kirne. Şu kadar yaptırsın ya. Neyse. Dise hatten çelu 5 dakika silah ve rezu hürmet بمین خیر خوشید مالا و حزار جاری آوا از پاسجی پیامه و بخونیم لی از باورم لازمه سوریانی یا زیده ببه سوریانی یا زیده ببه که آری سوریانی به گمان برای منه ام سوریانی حظ کن yani لدیجی ای به منش خواست سوریانی جانه منه ام سوریانی aynı قدر بهرم parvedikken beni böyle hemen yüksek mertebelere getirme kaybetsin. Ari az baktım o staj bu peyamatta le min Zilan ditlivandara Zilan ha bu ama Zilan hey Zilan tişek ne bisandı bu Khalo behna min ferah dike Malata ama. Ha az benata fırat kim? Vay malatacı ama. Az benata fırat kim de bena hanka tang dikim. Ari. Az veci zanım. Bırak az rastiye bejim arin. Çedi be bırak. Ele kadri zan kadri bıra sipora khoje jidike. Ele kadri bıra sipora khoje jidike. Yani asal nigam spor dikim. از دوی باوری زمردی بیجه زیلان مزاری و پیامات هم نه داتم چه پیامات از سپاره میپاره نه کنه ان نکارم رونی او با آخفم از ویج وار بیجه اره من کرتلته دا neyse از پاش پیامه و بخونیم دامان به درواسی یا بنیرن چی چیز بیشین؟ او بانتا برینا. دویزی یارا باند. he? و گشاب کارانی. من گشاب کارانی. پیشتی که ام با یارا باند. ام تلیکا خود گرینن. دوسه روزا تلیکا مرحد من نولوی. پاس ام چواد کن بابی من. اما یارا بانتی راد کن و
وحبكي جواد جبين سنة وطاولين تشوبي أم إنسان وصانه جبرويك ليه هم جراستيه ونجرن والله بلا جراستيه كزراي نابينه بالشراب بناموس جراستيه خوشترجي تشتك تلاقي راستي درستي والسكنة تبرها سكنة تبرها اگر تبسكن به تبسكن محمد جياني الواني سكنة تا سركفتنا تاي بلكي نالبر اگر گورا درين كاز باخم بلكي بيجي حبست كف زيادة ورسا لكراني اما نه از تشکیش وان فهمدکم نه او تشکیش می فهمدکم اجی کارم بیزم شخ اجی کارم بیزم رچو لو هنرمند توی نوروز پره خوست دی پرای برن düşünsün از کارم واجی بیزم لی کا وجدان کا اصالت کا ولد پرورتی کا کردواری نمیجور بود او پره حیات ده هم او پره تو فابریکه وی گلی تو ننه تو بانکه وی پکه تو نیه بنره اگر 2000 انسان 5000 انسان سر قندیل دورا ویبه روزه نانی کی بخود 5000 نانه روزه دو نانه بخود 10,000 نانه جغینی چکه وانو لباس وانو پیلاو وانو سول وانو گوره وانو او ازیت و او ترس و خوفا بمبا و باران و سر وانو تعرف یاو مرا وانا نکار بین زمان جاکه مرا شرم یکی وقت من از وان انسانا وان جامعه وان پیروزا بینم زمان لا ام لا اروپا یاو لبر من آهان لبر چای جی هی قهوه جی جیم جی گرمه یعنی مرا گرک دسته خودین سر وجدان خواه 40 سال یا قرار ایلانی رو درکه قدیر دایب شرف حقی نانی بیتونه آها ve çarp kıramanım. Hakkın ne gibi bir getiriyor. Öcalan'ın önce İmralı'ya be kardeşim evine git. Hadi. Git evine. Hakkın minibüse ötünür. Minibüse sadece her kalfet diye. Kudaya mı bitirsin? Ha. Ceg merav rakna bike hani. Ceg merav dici derken hani. Hani de hani. Selam bu hürmet ya. Az idet bes aziz şu aziz pazım. Vallahi سلام علیکم حضرت خود پیش کشی وارد که گلک پیامبر مدل خود از آن مازه پاش وام بخویم حیمی ازی بخویم براهم سر چابه مراتنه زکی گل از آنم تو بیچی که نبود قدر زانا تو دیس جمع کمرشتیات کمرشتی زانی چی زکی کمرشتی قسقاشلخت یعنی ها تو دیس کمرشتیات قدر زانا که اشتر بیجم چابه منو که منو هذه بميت خشيه ما رواه